Rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩa bũrũri gĩtigĩtie matukũ manyiheire mĩaka ĩrĩ. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ mambĩrĩirie kũgenera andũ matũũra-inĩ mao kũhũrĩra ndebe ũtongoria wa William Ruto. Mũmbunge wa Laikipia Mwangi Kĩũnjũri nĩ ũmwe wa arĩa mehotorete gũthiĩ matũũra-inĩ kwĩ mũingĩ mũthenya wa ira makĩamba hama mwena wa Kangema Mũrang'a kũrĩa maragĩire kanya ga kwaranĩria na mũingĩ wa Kangema ukionania kwaga kũiganĩra na kwĩgucia gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa barabara ya Mau Mau Road. Na unajua hakuna serikali dunia mzima inaweza maliza kazi kwa miaka 5 au miaka 10. Na kwa hivyo tutakuwa tukijidanganya kwamba serikali ya William Samoei Ruto ile kazi haijamalizika miaka 60 tangu tupewe uhuru, itamaliza kwa miaka 3 au miaka 10. Na tunataka kuzungumza na watu ili yale ambaye tuliahidi wananchi wa Kenya tuendelee kutekeleza. Oho nĩ morĩtie atongoria aya kũrora mĩrĩhĩre ya SHA igũrũ rĩgiĩ mũigana wa mbeca iria mabatiĩ kũrĩha oroho na mũtaratara wa mũrĩhĩre. Alikuwa anatuambia ni bottom up. Sasa imekuwa nini? Sijui ni down bottom ama ni nini? Ni vile maisha imepanda. Yaani mpaka tunashindwa. Unga saa hii naangalia almost 200. Ukienda kibarua ni ya shilingi 300. Uko na watoto unasomesha. Angalia sasa, yani tunashindwa tutafanya nini? Atongoria aya moigĩte matacoketie makinya maya nĩguo gũthinga mathenya marĩa makoretwo ho gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ magĩũkĩrĩra mũng'ethanĩro kumana na kampeni yao ya kumenereria thirikari. Hii nchi tukae katika amani wakati uchaguzi itafika, na kila mwananchi juu tuko kwa demokrasia atakuwa na nafasi ya kuamua ni nani atachagua. Lakini kwa wakati wa leo mpaka tufike wakati wa uchaguzi, wacheni tukae na amani tuweze kufanywa kazi na serikali yenye iko. Sisi tunataka kuendeleza mambo ya maendeleo, hatutaki kuendeleza siasa ya chuki. Tunasema Wakenya lazima tupendane na tuinuane. Hakuna haja mtu anaenda mahali wakati si wa uchaguzi umefika na ile kazi anafanya ni kazi tu ya kuleta chuki na mambo yasiyojenga wananchi. Bottom up wala hawajui hii ndio bottom up. Wakati tunakuja na inua wakina mama hapa, hiyo ndio maendeleo hiyo tunataka. Na sisi tulisema tuache hii maneno ya matusi ya siasa baya. Siasa ikubali sana. Uchaguzi ni ya 2027. Na saa hii tuko na miaka 3. Hiyo miaka ingine 2 tufanyie wanaishi kazi. Tunataka kufanya kazi na serikali ile iliyoko. Na kuo Laikipia mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ũkĩrĩire mendekithia ma thirikari kwendia kambuni itiganĩte. Makiuga kĩrĩa kĩrabatarania nĩ ũrũgamĩrĩri mwega nĩguo kambuni ici ithondeke baita. Makiuga ngũkũmio ĩrĩa ĩrĩ bũrũri-inĩ ĩhotometie mĩrutĩre wĩra ya thirikari. Kanya karĩa marahũthĩrire gũtetera mũrũgamo wa thirikari igũrũ rĩgiĩ ũruti wayo wa wĩra. Ikitaka kuuza tuseme zile mavitu ambazo ni gharama kwa serikali. Unajua kuna assets ama makampuni ama nini ambayo ni gharama kwa serikali. Serikali inatoa pesa kila mwaka ndio hizo nini ziendelee. So pesa badala ikuje kwa uchumi ama badala ikuje kwa maendeleo ama badala ikuje kufanya kazi zingine za maana, pesa inatoka kwa serikali inaenda kuinua hizo. Kama zile manini za sukari kila siku kwa Western mnaona. Nĩ macambicũrĩte mũrũgamo wa mũng'ethanĩro wa kwagithia kĩene ũtongoria wa William Ruto, makiuga kĩrĩa kĩrabatarania nĩ thirikari kũheo kanya nĩguo ĩrutĩre mũingĩ wĩra. Sometimes it is not for this time. Sababu inaweza kuwa shirika pengine it is making losses, but it has not been tried in other ways. Sababu ikiwa kile kimekuwa applied pale ni poor management, what should be looked at, it is that management pengine tubadilishe.